Za mene je lider osoba koja ima puno znanja, kako u praksi, tako i u teoriji, ali ne samo znanja u oblasti u kojoj radi, već i iz drugih oblasti, da je otvorena ka učenju novih veština, novih alata. Ključne veštine koje smatram da su neophodne da biste se bavili ovim poslom su definitivno ekspertiza i znanje, obrazovanje iz ove oblasti. Znači, potrebno je da budete jako dobar programer, inženjer, da vladate dobro tehnologijama u kojima pravite softver, ukoliko želite pravite softverske proizvode koji su prepoznatljivi na tržištu. Smatram da je mnogo bitan način vođenja timova i uopšteno za lidere, da je mnogo bitno da pristupe kroz princip servant leadershipa, što manje više znači da se više fokusiraš na potrebe drugih pre nego na svoje. Jer to dugoročno po meni ima najbolje rezultate za razliku od ovih klasičnih alata i treninga što se inače nude. Za mene biti lider je mnogo više od posjedovanja svih tih atraktivnih osobina koje mi možemo navesti, ali ja bih izdvojila odanost, marljivost i empatija.